साल सत श्री वेलकम अकाल। टू पाकिस्तान। सरदार जी ये बताएं दर्शन कैसे हुए? आज पाकिस्तान आए दरबार साहब से होके अब वापस जा रहे हो, कोई अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करोगे? दिन ਮੈਨੂੰ कैसा था आपका? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ और बढ़िया। लोग कम आ रहे हैं मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, पाकिस्तान से जुड़ें अपना प्यार। It was a great experience. We really enjoyed very much. And thank you for the warm welcome. दोबारा आएंगे जरूर आएंगे. Coming soon. We will come again. We will come. We will definitely come again. जाएं। नहीं बहुत प्यार आप दोबारा आप हमारे वहाँ हाँ. We will convey everyone should visit once. हो जाए।